Amazina nitwa Nkanika Makayi Alex kuko waruze n'umwarimu w'amateka ngize imyaka hafi 27 nigisha amateka yo muri kano gace ndayazi. Hari abahuza imibare akavuga ko M23 aho imaze gufata rutu Rwanda n'u Burundi mu bidusobanurire wenda ndabigusobanurira. Province ya Nord Kivu yonyine ifite ibirometero kare 56 ibihumbi 56 magana 5 885. Ibyo byonyine biruta Rwanda kuko Rwanda ni 20. Sud Kivu ifite 60 ibihumbi 64 kandi kwereke ndabifite hano. Ubwo birenga urumva 60 nabyo bitu Rwanda kureka ahubwo bikubye kenshi kabiri bikuje inshuro zirenga 2. Aho na utwo duce wenda tugira duce none bamaze nubwo bataradufata twose bataratubohoza ariko umva duce bamaze kuvugira turo Rwanda niki n'u Burundi cyane birabiruta. Nuduce tw'ingenzi cyane mu tw'ingenzi muri Kongo kuko nuduce tumwe za minere nyinshi amabuye y'agaciro. Aho Kongomani rero nico bituma bazaje kuvuga ko mu Rwanda ngo nico bituma ko Rwanda sigo ko Rwanda ko Rwanda nande na 23 kugira ngo ibone ubwo burenganzira bwabo bongere baberekoni kabe n'igihugu nabo babentegre muri societe kimwe n'abandi bakongomani nabo bagira ubwo burenganzira bwo kugenda aho bashatse kimwe n'abandi bakongomani. Uzi ngubu umuntu witwa umunyarwanda none president mo bitumutusi ageze arantu ataragita uburenganzira bwo gukandagira nari goma ngo haraho yagarukiraga cyane haraho tagiraga. Urumva ibyo rero nk'umwe n'igihugu nawe ntiwagira ute ntiwavyemera. None turaduce M23 yafashe turahagije kuri yo ku buryo niyo yatugenzura abaturage bayo bagira amahoro ikabona ibintu bitunga. Hano muri Nord aho bamaze gufata muri Nord harahagije. Muri Sud naho bashaka ngo bafate agace kose kariya karimo abanyamurenge nyamara kugafata noneho nimba guverinoma yemeye bakavugana okay nta kibazo niyambaye ariko ntizemera kuko Kisekedi n'uyu munsi tuko tuvana nawe uyu munsi ndege za Kisekedi ziriwe zirasayo zirasa abaturage ko zirasa abaturage kuko ntabara ko barwana nawe ko zirasa abaturage uyu munsi. None ukurikije intego ya M23 iraguma hariya gusa cyangwa bakeneye no kujya Kinshasa kuko ariko kuje Kinshasa ibo barabati guverinoma mbi ya Kisekedi igomba kuvaho none ngo indi leta izajaho izamenye agaciro kabo no gukuraho guverinoma ya Kisekedi gusa cyangwa barashaka nabo gufata n'ubutegetsi bakayobora. Oya bagomba kuyobora na bose wayiba batayoborana kandi nabo bafite iki uburenganzira kimwe n'abandi nabo Kongomani kimwe n'abandi bagomba kuyoborana nabo. None kugera Kinshasa urabona bishoboka ku M23 n'ubundi nuko ari amahanga iyo ataba amahanga yabahagaritse ubu ngubu n'izindi province yabamaze kuzifata. Erega umuntu urwanira ukuri uravuga umuntu urwanira ukuri n'upfira ubusa ntibarwanira kimwe. Twabonye kwiyunga cyangwa kuri mu murongo kwiyunga hagati ya M23 n'indi n'abanyamurenge bitari biherutse wenda bufatanye n'ibwigeze bugaragara ubu buragaragara biratanga imbaraga noneho ku rugamba cyane. Bazitanga na leta n'abari abandi AFC urumva yananga byose kwiyunga nabo bitanga izindi imbaraga. Urabona hari uriya nanga n'abari abakongomani bandi bari bose biratanga imbaraga. Iyo leta iyo amanga atama gusakuza iranze vuga ati ngaho nibaze tugire gute M23 tishaka kuvuga ngo bavuye ngo niyo yanze ko bagira ate bavugana na Kisekedi naco kihagaritse ubu. Kisekedi akomeje kwanga ni gufata Kongo kuko bararwanira ukuri mu buryo n'abasirikare babonye abasirikare bagize Bukavu nta munsi ntasaza rwavuze Bukavu aho barwanye ni Kavumu
Tshisekedi yavuze ko ayongera bisubiramo na Muyaya nijoro yarayabisubiyemo ko batazaganira na M23 ubwo bashaka kuganira n'u Rwanda kubera iki? No, barwa ni nkabiri uri kumva. Uburusiya n'ukuvuga ngo mutuvuganira na Ukraine ngo uraganira na Amerika. Kandi uko Rwanda nande na Ukraine. Yes, ntabwo ari byo. Mubibona nk'urwitwazo. Biriya n'ugushaka kwa ngo azabona ko avuga ngo iwe ntiyarwaniriye nawe M23 yaganiriye n'iki n'u Rwanda. Kandi u Rwanda nago niba baganira n'u Rwanda rufite icyo bazaganira. Nukuvuga ngo kura interahamwe hariya. Ako ntibazagana ngo M23 ntiyagarare. M23 izaganira Tshisekedi ku ntambara yayo bafitanye. N'u Rwanda rwo ntirwanze kuganira na Tshisekedi. Navuga ati twe icyo tuganira nawe no gukura interahamwe hehe hanigo. No kuvuga ngo niba ari nibyo baganira ntago bazaganira ngo M23 bazaganira ku bibazo by'u Rwanda na Kongo bafitanye. Na Kongo ibyateza amakimbirane. Nibyo bazaganira. Bazaganira ku bibazo by'u Rwanda na Kongo. Kuko u Rwanda nta kindi kibazo bafite na Kongo. Ikibazo bafite na Kongo ni kimwe n'interahamwe ziri hariya. N'ubwirinzi bumshe bavuga ngo amahanga ngo u Rwanda rukore ubwirinzi ku Rwanda. Bati twebwe dushobora gukora ubwirinzi mu gihe tuzi ko interahamwe zigize ute FDLR kiri hariya. FDLR nibikiri hariya ikarasa u Rwanda warabibonye ko muri kacumwe rero uri hano. Nimba ari Gisenyi simbizi. Ari aha rwose. Wabonye amasasu menshi hapfuye n'abantu 16. Niwe yabonye. Abandi barenga 100 na barakomereka. Abonye mabombo iyo Rwanda batagira buriya bwirinzi. Gisenyi tugera no munsi. Mwabonye Kongo yararashe ku Rwanda byo gukina cyangwa yari igamije kurimbura hano kano gace? Ntabwo ari ugukina. Nta gukina urasa tibiho. Nta muntu kinarasa. Urarumva? Ibo umugambi wa kuvuga ngo Rubavu bayirimbura ishireho. Baravuze ko Rubavu bayirasesikaga ute igashira. Baravuze ati gutsinda u Rwanda ngo ntitwirutsinze. Baravuze ko batarutsinda. Ariko murase Rubavu yose igire gute ishireho. Mu by'ukuri nta wifuza intambara wenda sinzi niba ari inzobere cyane mu bigendanye n'igisirikare ariko iyo ntambara ibaye mubona byagenda gute? Iyi ntambara hagati y'u Rwanda na Kongo nubwo Kongo wenda u Rwanda rufite ubwirinzi bukomeye. Hano yifuza wenda ntituyifuza kandi u Rwanda ntirwarwana na Kongo. Nimba Kongo yarane uri kuzimesa nayo bari hariya uzi iriya Sadek yari hari FARDC zari zihari hariya hari abasirikare batari munsi y'ibihumbi 60 bananirwa umutwe wa M23. None mbwira ngo nigute bazarwana n'u Rwanda rwose ruhagurutse. Mubona gute kuba Kongo yaritabaje iyo mitwe yose ni n'amahanga mu kurwanya M23? Icyo nshaka kubwira nabikubwiye Kongo iri yarenganye M23 ariko M23 iyo kirarwanira kuri kwayo nawe rabananga itatu nyazo kubiyungaho nuko abonye ko ari abantu bafite ukuri barabananga barabandi AFC barabundi nta kuri barwanira bagaragaza gufatika ariko iyo bari kumwe na M23 ni ukuri kwabo kugaragara ko bati ko Kongo ni igihugu kibi kirahotera abaturage. Habayeho guterana amagambo mu minsi ishize hagati ya President Tshisekedi na Kabila. Tshisekedi none yahinduye imvugo areka kuvuga ko u Rwanda ari rwo rufasha mu 23 avuga ko ari Kabila. Oya aravuga birashoboka. Oya umvuko avuga abo ku Rwanda ari rwo rwafatikaje na Kabila gutera inkunga M23. Mubona Kabila yabikora? Oya ntabyo yakoze. Buriya ni kugira bazava ngo uhiriye mu nzu ntabura hapfundiki imitwe. Tshisekedi yiteze umutego atazakira. Umutego yiteze nuko itaye M23 iki umutwe iterabwoba. No yamara kuba uko iwe nk'igihugu nka president k'igihugu parlement yiwe ikabihamye ikavuga ngo M23 niki n'umutwe iterabwoba. Bakabura ukuntu bose kugaruka ngo bicane na M23 ngo baganire ngo nibareke kurwana bagabana ubutegetsi. Urarumva bamara kwibura agashaka ati reka mbicishe ku Rwanda na Kabila none amahanga n'amakuru ko ari Rwanda na Kabila ariho tunegosiye
bizagaragara ko nta negosiye n'iki na M23 kandi ntibizasha iriya ntambara hatabaye kwicara nk'uko twicaye nawe ngo Kisekedi yicaraho M23 yicara ahangaha baganire iriya ntambara ntizahagarara. mubona icyo gihe kizagera Kisekedi akava ku izima akaganira na natemera azapfa kuko icyo nzi iyi ntambara ntizagera Kisekedi atarapfa aho kandi azazwa n'abakongomani. mubona ibiri kuba muri Kongo n'abakongomani bisa nkaho byabarambiye nabo bararambiwe bamaze kumva ko Kisekedi adakunda Kongo. Urumva bamaze kumva ko Kisekedi adakunda Kongo ari inda yiwe asahurira inda yiwe. Abakongomani bamaze kujumva kandi barafite muri bo ku buryo twavuga ko hari abakongomani badashyigikiye Kisekedi benshi ni ikimenyimenyi nuko banga kurwana. Arandi urabona umusirikare kurwanira igihugu ciwe byo bivuze iki twagiye tubona ingabo nyinshi za Kongo zishyikirije mu 23 izindi amakuru arimo aravuga ko izahungiye muri MONUSCO nazo inzara iri kuzica. Abandi barahunze abari barahungiye muri MONUSCO ni bari aba Sadeki. Ubu ngubu ntibonye ko ejo bambutse bamwe benshi buriya kwambuka kwabo nuko abonye ko ntawe bari kubafasha. Ariko Kisekedi yavuze ko abasirikari babongeza nibura amadolari 500 byo nta kintu byahindura. Iriya ni theory ntasha ko ubu ngubu abarundi ko yamushiza ngahe amezi 5 atabishe n'abasirikare zibapfuye mu Burundi baguye hari ariko ko yamushiza ku bwa Kabila avuga ko Kisekedi ari guteza igihugu ibyago ndetse niko bimeze namwe niko mubibona. Oya pano ngo niko biri pano siko tubibona niko biri. Kisekedi karateza igihugu ibyago kwicisha abantu kuriya barakongomana ko bapfa ibintu biko byangirika byo byose n'ibyago ko ateza igihugu kandi nibyo bizatuma abakongomani bamwica. Iyo M23 ititonda ngo yemerere amahanga ngo yitonde ubu yagombye igeze Katanga kandi nigera Katanga tibazarwana kuko abanyakatanga ari wabo bakabira tibazagira gute tibazarwana. Ibo bamaze no kubibwira no kubivuga mu buryo n'abasirikare bahunze bagezeyo babakintwara bageze Kalemi muri province ya Tanganyika babakintwara bati mwahunze muzanike intwaro ubwo ni kuvuga ngo nibagera Katanga ntibazarwana nuvuga ngo ahantu gusa M23 iri kuri Rwanda ni hano muri est kuva Kisangani bazarwana ukagaruka wiki nyuma yaho ntahandi bazatambuka gusa ngakuriya wo mushiba batambutse Bukavu. None Kisekedi afite undi muvuno ariko nk'igihugu gikiza yaravuga ati imivuno yiwe yose ni ubusa mu gihe adahaga udafite ukuri. Iyo udafite ukuri nta muvuno. Icya kabiri abasirikare ba Kongo nubwo umva banga kurwana ni kubera iki baravuga ati iyo umugore umusirikare ko ngazapfa n'umugore akaburi twe kumucuri wabo ubu ngubu umusirikare arwana atari urumva nico bituma bumva ngo aho bageze hose barasahura uzo umusirikare atari yarwana. Ariko Kongo kwikize umugani wawe ukuvuga ngo afite ubushobozi afite amafaranga ariko niki nigisambo. Iyo turebye ku ikarita ariko no mu bishakashatsi bw'ibisirikare tubona ko igisirikare cya Kongo gikomeye cyane ni cya 8 muri Afrika niba ntibeshye. Ndakubwira kugitse cya 8 n'ibikoresho bari abaklasifera tubaklasifera bakurikira ngo bazi kurwana baklasifika igihugu umubare w'abasirikare gifite sibyo n'ibikoresho gifite kira bifite ko se bikimariki muri AFDL ya Kabila ise Kabila atanga arwanya yagifashe mu minsi ngahe yata intambara zani ukatanga kwita 15 z'ukwezi kwa Chenda General Nankiriko mu kwa gatanu bari bafashe igihugu. Kongo ifite ibikoresho ariko nta basirikari nubwo bagaragara mu mubare n'umubare ko nta basirikari kandi n'ukundi kandi suko batari trained ariko baravuga ati tacu uburyo bafashwe neza. Bana hano mu Rwanda gituma abasirikare b'u Rwanda aho bagenda bose bagatsinda
nubwo u Rwanda rutaba classe ni ukubera ko rufite umubare mukeya ariko bavuga ati umusirikare w'u Rwanda abazi agiye kurwanira niyo agiye hanze abo bati ngiye kurwanisha ishema ry'igihugu cyane urajumva naho abandi abo bati ndapfirike